Әлхәмдүлилләһ, байрамдарҙың өлкәне һәм нурлыһы изге йомалыр. Тап ошо матур көндә Ҡаф сүрәһен уҡыуҙың фазиләттәре, сауаптары күп. Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу ғәләйһи вәссәләм берәү йома көндө Ҡаф сүрәһен уҡыһа, икенсе йомаға тиклем нурланыр тине. Бында күҙгә күренмәгән, йөрәктәрҙе яҡтыртҡан нур хаҡында һүҙ бара. Ҡайһы бер хәдистәрҙә дәжәл фетнәһенән һаҡланыу өсөн Ҡаф сүрәһенең тәүге 10 аятын уҡырға кәңәш ителә. Ил көн тыныслығында, һау-сәләмәт хәлебеҙҙә, Аллаһу Тәғәләнең ризалығын өмөт итеп, көндәребеҙҙе ғибәҙәттә, доғала, изгелектә үткәрһәк ине. Шатлыҡта ла, ауырлыҡта ла Раббыбыҙҙың беҙгә биргән олуғ бүләге Ҡөрьән Кәримде уҡып, йөрәгебеҙҙе, тормошобоҙҙо нурландырһаҡ ине. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها